ka Federation of Khasi Gentian Garo People Auro Area Unit kalayo benpenkut no ekalempung ilekai kenjat bol balatip kung knockout football tournament arjar posau hakabaka Real Friends Auro football team berkanori mopat football club kilapoi shika final balapan long Hamadan Yostian Auro Southwest Kasils District hapden ke jingil akai kalalong shisha ke jingil akai ke baitanat namar haka kelas step ka Real Friends Auro kalayo mentep laikol para haka kalamit ka Real Friends kalayo biang mentep sa laikol kalba kanori mopat football club kalailet yang penpai tigi kol hari de kajing tibit kira lekai jong Real Friends hakaba kam chimla ailat setia hari wala kataru de kajing yakun bating kanori mopat football club kayo mentep shikol kumta hakaba kod jong kajing lekai ka Real Friends Auro football team kalayo ra ekanam ladu de kaba penlim dah riu le iwikol persya kanori mopat football club hadin kajing yakun layo penlong kajing lang hakaba ba Kenneth Jun El Nonglait presiden ke FKJGP Southwest Kasils District ulalong kumukongsan Borbak Balse Karbani General Secretary ke FKJGP Southwest Kasils District ulalong kumu sembut kongsan. Kiwede kibalai don lang kilong ubak tebar sing lengkoi Sports Secretary. Kinong kitkam jong ke FKJGP Auro Area Unit kiro orang ba ulang do jong kakur thongni ubak darling thongni kibalasa kilang hakene kasngi. ban ngala idon jing kermen bagani ke unit kadai gawe ke unit kaba kidon sisya kita ki samla ki bangkit ya ka kia ka syon jong kadong ka tan ka jongi ban ai hukum kini kiran san ki pajba baru ki kuak bai bang pe ki kini ki no ya kai hamadang ki no kuak ban sengap yang ni ya ka ai ka bagi ni ya keren nganong kuak hiru ban sim ya ka por
Kung balak penikan mau nak kalian jurus sekretari bagajing lek kai sport gini gini kam day show kabasuyale bangja lani ban suyale tamasa Henry day kalat kamai kata kadai jing sisya kabanga ngakwa kalomba kini ki plias ki bangi yo ni kapor kini lek kai da kamen sim jong jing lek kai bat priang ke jing bakla kam day man omba ladangi rem bunsin kimi haki turnamen kalomba ladangi rem minum priang ya tak kebangi rem hari priang ya jing bakla ke kebangi bakla wat ya kadau ban hagoi kapur pati ngin salam ya kata kadau ban ngin sapoi sikathong ngakwa ba baru artli kitim kide ban job tambahkan amlak ban long nah kalian jonga ngakwa baru artli kitim kide ban job hagani gasmi hari kata kamu mak manlong kawai ke ban job kawai ke ban rem ke ban job wanam sausarong ban job hari ki barem wanam sengau rem hari wa ya kadau balai bagi rem kidong ki jing itu kana ki ongkum ni ka don way priu uturwa da ka pisa ban omba mano ba la ban peniam yo hati ngan ai buskit sila baru kaliya ombang inomla kidon ke bro ki baksa ki balong kum piksho no player yale wrestling wai si kura ya to hati unom yam speo kasanut kaliya persian balek kum ta unom yam hati haritang uwe ubri barit bri ba barai ko bat onga tingala ban ngadai ban yo me jaga silak tengka ulek kum no Habaulai hajan jong hati uang hati pasiau syukur jong hati bat uang banginom nginom lap yo juat merat balong kumame ubadon tedong ban akmat ban adin hati pada sore meladi yang kata kamdei kajing klan kamdei kabor hari kadei kabut ngakua iknik peliar baru atlet tim pendon kami kabut ke jompi bangi kinong pekai ngin yoi magato gabut ke jompi kapan long yapi ubri ubala basa kawe syo bangan syong kadong kawe jing itu kana ko don tuwe no sensyar wong bala daun no na preng jompi ulaban priyapi kini kami aukun ngan ai buskit baro kili ong ngala wan ini he bari rulong pilane mat priyapi yang aukun ki ong ngala hari wae kini kidau wong ba ladapi peniapi mau miau kukun ladapi sim da katari pi peniap ngarungan lek kumta ladapi syo ya kene kami urungan lek kumta barok kili ong nginom la tangu we ubri wong ngangala uperkat ya ladi bangamdon tedong usim no tedong jo te miau kun upeniap ya te miau kun kata kadai kapui kadai kabut kajing sempang kajing start bat kini ki prias ru pinom laban ong bapin lek ban yalek kaya pu India Super League la pim nang pim start namar ladangi yalek kaya hapu India ngi habon kam de kuwi kantin unit ngaso ban ai khub lek pari ya kale ka oro unit hajing sha kale oro unit rande tan arnai e trai lawan form rengi i bakadon kajing kidon kata ka responsibility ne kajing kekle kum samla bat berkiu ya kajing lek kai sport te ngai lamba mentang si ngai bakidon artri ki bitim ki bala lek kai ba ha kine ki si ki bala lek apoi hanu kathong bani khun nane bani kni ya kanam ladu ha ka si ba menta ngan supaya hikmat khniak Hawaii deh kam sport, kakam sport kam tang football kam dah isu kata ka jilekai tang jilekai kelanmet, nere jilekai berbenia agi kumbi por mensua. Hari kau fi ka jilekai sport kalau lu awe kalat kamai hari keju kumta. Dengan kermen lu baleng bal kini atli kitim. Kita selesai kita peliar kita pemikmat lembaga distrik bakas jelahi bro kawe bat laro bersumeta hakim nasional level hari aku apa orang kawe
kum kirang elekai bunsen ayui perlu persona bajungi enda kira poi kam shalor kendiat kiasan dia tu jaban protes nade bang ni kilangnya ane ya pelong yangi kum bejai beliau kabang ni syukur no hash telenti bang aku abang omru ba aji pelong ikri kam sport kalau kawe ke bentar kabang dia dah yangi kum samla bangok ha kabam kali aman suben kenmau ha kini kisi ko balai lengba ki social media ngi bo ki samla ke jungi ilangok akadi kabam kamtam bodro dengan surat ai kumle ya kini ke unit jungi ke badon kata responsibility ne ke kli bawara iki samla ke jungi syagan ke jile ka sport nama ngajui lagi samla ke jungi ki pelut ya kapor ha ke jile ka sport dah kalau nak bentar ki kamla mungkin ya ke jungi ya ke jungi apa midi bagi kenturu ya kini art lagi tim ba tolong kita ki peliar ki badon ka disiplin ba tolong ki peliar ki ba minot namkwa bang ngani ifi tahane ngakwa ba kawe kasi punishment taro hagi district nane ngala banoro pila punishment taro haka jelahi ka jungi bro kawe